samani amen amen bose karavuga gute nuko nyine nuko wishane nuko ndimubizi ko bari mu kuganira mu ikanisa bagafikanisa kandi ikintu umuntu atoraga abantu ibintu bibiri ni leta ntukaraga umwana ubutegetsi ni kanisa uri revera none ejo uzovaho imundi watangije uri na kanisa sukiririho nawe ariho nawe azovaza imundi uri colonel none ejo uri colonel ejo uzovaza imundi uri general uzova uri president w'igihugu Mabutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabangi yaragiye ubu dufite sono excellence gisegete nimukizwa none se tubeshane aya masumu yamaze abantu ari mu kuva se muri twebwe entre nous cyane ce n'est pas entre nous turimo kwishana tukamarana ngo runaka ngo reka tumwishe isumu mwamaranye mwenyine mwamara mugatanga icyacu mukaza kuramya Imana nko ko muraririmba nta mana mwamuririmbira ko murarimbira iso satani tubwizanye kuri timuri mukoregana mwenyine hano mwamaranye bamwe ntibari mu migozi kubera wewe tubifite mu ruhare runaka ntiyafunzwe kubera wowe nurangiza ngo kuraje mu ijuru mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze ku gupfa we nanone uzaturengere tugeze ku gupfa we mwene se musambwa azofenda umukirisitu singafenda umuhinda atukuza imiryango imaze abantu ubwo ari umuhinda ngo reka tubwire cyangwa mwene runaka avuye muri plane nawe nturibuye bazogufunga umunsi cyane tanze isumu none ubitsa akabido k'isumu mu nzu urakabitse urakicaranye gumara abantu urakicaranye nawe abawe sibuye bazogenda kamembe nibashika bahure n'undi shitani nawe ayibaheze nawe uzane imirambo Yesi tukairata masiyawe Abraham yaravuze ngo turabimukira tutukirabisi ngo twigenga twitwara uko dushatse turino ariko tutarabino wubaka inzu iyo nzu wubatse uzi ko neza yubakiye ku maraso y'abana b'abandi ariko uri mukuri ryamamwe turyamye mu nzu uryamye ku maraso iyo modoka waguze nukuri ko Imana tuzi ko atari imodoka avuga mu mafaranga yawe ni ruswa baguhaye ni umutwa runaka wacuruje ugura imodoka ari umunsi nimugarure imitima kuri Yesu nimukizwa abanyabukavu ntabwo twabwiye ngo twaje kugarura inka zaragiye ntanka naje kugarura nta visa naje kugarura nta maraka naje kugarura n'ibyisi naje kugarura imitima yayobye kandi yobera mu ikanisa kanisa barigize akamenyero barema imihango yabo bazi amategeko neza bazi ukuntu ibadi zitangira bazi ukuntu mabudo azagenda bazi ukuntu indirimbo z'abaririmbyi zikurikirana bazi izigenda indirimbo zibiri ukuntu bazikurikiza bazi ukuntu neza iyo umuvugabutumwa agiye kubwiriza bagatanga agakorasi kagufi umuvugabutumwa agahaguruka yamara guhaguruka akabwiriza yarangiza bagatanga amatangazo yamara gutanga amatangazo bagahaguruka bagashima Imana akababwira ngo mwende na amani ya Bwana ni ibintu bize ariko witegereje neza indani nta mwuka ukibibamo nta mwuka haleluya kandi umenye ibyo nibwira n'imigambi yaje ibimamo binadusa bikabohoka Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwatumye akiri ku manywa ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora yewe bwokwirira n'ubukavu bwokwiriraho tukakujana Kansayo bwokwira wagiye muri Kenya bakakujana baza bahamba bwokwira uri Kinshasa bakaguhamba Kinshasa bwokwira uri muri Amerika bakaguhamba muri Amerika hari umugabo watakure yagwaye esho afa nijoro uno musari muri moruge tuzi ngo muri Amerika ni baza bavura ariko ejo yaragwaye ku mastatara hari umugabo batakuri yari pasteur muri Bethlehem yafashwe buke yamukije ku bitaro umusaza arashikana amanika ibirato reka nkubwire bwo kwiriraho
Atukuzwe. bwo kwiriraho nawe uca bugufukizwe ayita moja kwa siku mugire urukundo rwagiye nta bantu bakigi wawe nta bantu bomwe amazi wawe runaka aramwe amazi wawe bucaribwa mu nda arafa ubu nyina bakumiti kubera amazi wamuhaye nukuri ko Imana urumuhamya ikimenye n'ikimenyetso umutima wawe n'umuhamya urinze gusa umunsi azotemba ugashima Imana nukuri ko Imana dufite amakuru urarijoro ya runaka kuramuhiga buhongo watanze amafaranga ngo bamurase ayo makuru turafite n'umutima wawe n'umuhamya dufite amakuru ko runaka impamvu yavuye ku kazi ni wowe ni wamukuyeho aya makuru turafite turayicaranye tubanye tuziranye gusa ndi twakubwiye ariko turabizi Kamembe gukora iki tanzugirayo tanyogosengugirayo ariko uri mukuja buri munsi ntakazugirayo uri mukuja gusambana ikimenye n'ikimenyetso n'umugabo muri mu guhura nawe ko muraseka ntibisekeje Oya. ntibisekeje naje kubasesetse oya none kutagira akazi Kamembe titurabunozana n'amatabasi ngugira kafetariye tuzo sibayo kuzuja gukora iki wa mugore wakwitonze baba haleluya nabwo se murasigaye ufite abagore batatu batazi mushara wose barashiriye ku ndaya bakabaza ngo se amafaranga arengo sinzi kundu byagenze gute kandi ufite abagore benshi none abana bandi basabiga neza ifaranga wazimare mu ndaya abana bandi basabarya neza umugore wandi azayambara neza bamurukaje gushaka abandi bagore wo kwita ku wawe ukamusiga ukamusukisha ukamwambika neza nawe yoba mwiza hasoba mwiza gututazumwita hantrenu urega gusakuza ninde wasukisha umugore akamusiga akamwambika ihuzu nziza amasono meza yamara akamugura imyenda akareka gusa neza nta mugore mu buhaba mureka gusakuza rero samani haleluya haba n'abakobwa namwe se murasigaye mwashatswe basi batabizi umuntu agatunga umugabo isa atabiza akikoresha eta civil wenyine mariage ugatunga umugabo tutabizi kandi uri kwaso nico gituma bamwe batakigira isoni nuguhura n'umugabo yamubwira ngo mwaramutse akamamureba mu maso nkaho hari ikindi kintu mu busanzwe kera umwana w'umukobwa w'umwari yahuraga n'umugabo amubwira mwaramutse akunama muracabona bakicunama n'abagore Atukuze. n'abagore mwana muko gusuga bwira mwaramutse akamakure gutya ngo atavuga ngo yakaba mwaramutse ya kurebera mu bitugu umwana w'umwari rero mushana oreka kubigira warabitojwe icyo bibona icyo uzosarura Dawidi kubera ikintu yakoze ibyaha bibiri yasambanyije muka Uriya ntiyarekera ngo yica Uriya Imana ije kumukorera igitangaza iravuga ngo Dawidi ikintu ukoze ndakubabarira ariko ingaruka z'icyaha sinzozi kubabarira Amunoni asambanya Tamari mushikiwe umunsi Absalomo agwanya se yafashe inshoreke zasa abagore base abasambanyiriza muri stade kubera icyaha cyase ibyo ukora bizoba mu bana bawe nico guje kuvuga ngo abana baranane ntibananiranye uwo banje kunanirana wewe iyo uje kwera imbuto abana ntibabarananiranye hari ibintu dukora twagira ngo nibisanzwe ariko n'umuvumo uzokurikirana abana bacu kandi gitangaje bakazavuga ngo abana bakora runaka ngo niko nase yarameze ngo niko na nyina yarameze ngo biriya babakora ngo ndibereye hano ngaruka dufite niba data babikoze bazaje kuvuga ngo ise ngo nikuri wabo bahora mwakijijwe abana bakagira imico myiza mwakijijwe mwokwejejwe babuzayi bacu
ba papa mwokwejeje kwereka kuba igisebo hano hanze niko baza bakuvuga bazavuga ko nubwo bataragufata ngo bagufotore cyangwa ngo babone message ariko barabizi bazi ko umunsi umwe barakubonye uje muri hoteli ntibabikubwira kandi yewe awuja hageze abandi hari n'abandi bantu tawuzobona atari abantu no mu nyanja asiga haba abantu abazungu bazabitangwa n'abamale cyane bakize ubushakashatsi abantu batuye mu mazi bazabambara ibintu bakaba mu mazi nimwitonde mureke guhonya imiryango mureke kwica imiryango umuntu yobza aramara gatona imbuga itagashinja abana biwe ukabara icyo kintu umwana atambuka baza gushaka umwana wawe ngo barango ngo bagira umugeni ngo ninda yazira aho ngaho Paulo yabwiye abakorinto habwira ngo muzibukire ubusambanyi mwamaze imiryango mwamaze abana ubwoko bwacu bwashize batwubaha abanyamahanga bose baratwubahaga bakatwubahira Imana yacu ariko ubunyine basiga bavuga ngo nababaye nk'abandi nigeze kujantoje ubundi sawa umwana w'umukobwa akaramwa itabi asaza ishisha riresha nguko ndamucaho ndamuvuga ngo mama we usigaho mu itabi nawe abana bacu basigaho mu inzoga abana b'abakobwa umwari akamwizoga twarangiza ko turaja mu ijuru kandi reka nkubwire nubwo umwana bikoze hari aho yabikuye ntibipfuye kwizana none se urimo kwica abana n'abandi ukagira ngo abazobaho gute icyo gituma umwana wari mugarutya akaba arafuye nawe yagarutya yakina n'abandi bana bamutunga imbundi kabira mwishe yagira gutya akabaragiye uzugira ngo niki n'ikintu wabibye ihane umuvumo uve mu bana iyese ibindi bakibibwiriza indagino ngo mumfungishe sasa nta kibazo hayizuru ntaco bitwaye ariko mbabwiye ukuri ku ijambo ry'Imana nimugaro imitima kuri Yesu twongere tweze inzu y'Imana ariko barugagaza bagiye mu ijuru Imana abahisha ibintu byinshi none urafuye urage muri kino kinyejana uzuvuga ngo yewe ntukenyutse ahubwo Imana ari ibintu iguhisha twebwe dusigaye turwanira mu ikanisa abanyamurenge twebwe twenyine Imana yacu inganje Imana yo muri Bzura Imana yakurusizi Imana twabonye i Burundi Imana yaje we Imana yacu akazivuga ngo nimutega amandiko ibintu biragenda gutya none ubu nyine asiga bagukoza amandiko ugasanga bagwaye igiheko kubera kugwa tutagisenga none bavuga ngo basha gutukana ngo mwana ngo ntandera mfite indero narabzawe bafeni yasi barahari baracahana duceceka ubwoko bushire duceceka abana bashire nk'abangaba bashire twavuze ijambo ry'Imana tugakiza imitima nimugarukire Yesu arashateza amaboko Yesu arashateza amaboko twogira umwana Bukavu ninde wodukora twogira mu rukundo ariko none mukuja gutanga amakuru karega abandi muri mukuregana mufiki ese ninkira kagira udufaranga kuregera ngo nzotujyaje nyine nindakiza nzokizwa runaka nintigisha umwana wanzigisha wabandi wa runaka nta muntu uzujya amafaranga wenyine amafaranga tuyasangira n'abandi nagira ihuzo je zambika umufakazi abana baguye ku rugamba babambiki ngo ntibakibivuga umwana w'umufakazi uri mu kuza abahungiramo yabuze yaja mwamara mukamucura mwamara mukamutuka ntimunamwambika mu mwito kwera umutima mubi ubumwe bwabuze kandi umugabo yarabafiriye akarara ku irondo akicwa n'imbeho akarya kubera gusa kubera kwanga agasuzugo ariko mwarangiza yagera naje gusura umugore mukamufungisha none arikinjaza none reka gusura umugore bavande ariko gusura umugore twabivuga ngo tubasuzuguye gute mwaretse mwakijijwe twakijijwe muri mu kugurirana mugatanga $500 $1,000 ngo barase umuntu umutwe bamurasiriki twakijijwe twameze bashuko twara tugira ibanga ryarashize nta bagabo bakigira ibanga nta bagore bakigira ibanga nukuregana kero uzukunda abagore bakenyezaga umugabo bakamucikisha bakamwambika igitenge ariko ubu nyina kumukenyeza bazavuga ngo nguri yahashiye kubera umutima wa shetani nawe ntuzokira pe ntabwo uzokira nawe wese bazokira abazoshika hose bazobatera amabuye kuko nawe harabo bateye amabuye umuragira ngo wangire nawe nyine meze ngugu iyo vuga iki naje no mukisa idukizwe nimugarukire Yesu nimugaru imitima twanyazwe imitima dusigaye dukora ibintu bitabaho mu ikanisa
kanisa twarihinduye ibara, kanisa twarihinduye uko twishakiye, nitugara umuco w'Imana. Bamwe barize ni kwicara karekera ngo se kuri abikoze gute, ngo voilà, ngo donc, ngo comme, donc quoi? Tiye qui avadi. Umana amashuri yawe iri yano ni mu nzu y'Imana. Twuzuzwe. Urusha Pawulo amashuri. Ba Petero bari barize. Ariko ka diplome turi na docteur ngo cyangwa professeur, diplome ni utumarishije. Tonde mon frère. Ibi si iby'abanyamubiri ni iby'abanyamwuka. Nta munyamubiri ukwiriye kuyobora itorero. Itorero ni ry'abanyamwuka. Tukamara tugasingiza itora abanyamubiri bakagarukira umwami Yesu. Ariko ikibazo cyabaye nuko turi mu kuri abanyamubiri bakariyobora, hazokezwa abanga. Ibintu bizogenda guteriye. Politiki yaje mu ikanisa. Murunamye. Timwakwikiriza haleluya. Ko muhereye sema amen. Ndarangije. Minota yanje darangije. Mose tonde papa, tonde. Timuhere. Mureke guhera mu ndebe nta soni mfite. N'ubutumwa bwiza mukenda ngo mabwira wanditse igitabo. Nize theology narangije no mubwira ukuntu Samuel, ukuntu byari bine, kayibabwira ukuntu kigabuye byose nkabibabwira, kababwira nawe n'ukuntu Samuel ukuntu yabayeho n'ukuntu yavutse na nyina nase na nyirakuru, ibisekuruza bya Samuel byose ndabizi. Ariko sico nazanye, naje kugarura imitima mbabwire toute la vérité. Ibi turimo entre nous. Hallelujah. Umugore no gushaka akagira abagabo babiri. Akagira nk'umusukisha n'umusika inzara n'umugurira ihuzo. Muri turangiza ko turaje mu ijuru. Umugore umwe akagira abagabo batatu, umusukisha, umugurira ihuzo, umukora izindi bezo isanga. Ngo ni umugore. Mwamazingo. Ariko nawe hari ikintu Imana izikureka. Yarangiza ikaguha ubukeshura ugakeshura, yasura wiratishaga igashira, yarangiza ikazana igihomora mu wawe w'umwana wawe. Ikamugira igihomora akazasambanira mu nzu mu wawe maze kikakota, watangira kurira ikakubwira ngo izi ni zambuto wabibye. Ni mwihane. Ububira mu mubiri asarura kubora, ububira mu mwuka asarura ubugingo bw'iteka. Bwoko bwacu ni mwihane. Bakristo ni mwihane. Ni mugarukira Uwiteka, aracyateza amaboko, arabategereje kandi aracyafite imbabazi. Ntabamwituye ngo agenda gutyo, abaje bose bamusanga yarabaruhuye. Yesu yo kuruhura, ihana uburozi, ihana ubusambanyi, ihana ububeshi, ihana urugambo, biriyo byose mucumbikiye mu mazu. Ni mubizana tubitwike, twongera twisunga Imana. Imana yacu ni umwami wacu twebwe. Nigeze kuja gusura Moses darangije. Samani haleluya. Nakagusa. Gaze wiwe arambaza ndambwira ati je ndi umukongomani, nyitwa Ruberangiye Kofi, ariko ntuye i Burundi kandi imvuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Yamavuze induru. Mbonye umunyamurenge ngo kera ngo bumvisha amakuru ngo abanyamurenge ngo haje umwuka wera, ngo abanyamurenge baza baguruka, ngo bameze nk'abamarayika, ngo kandi ngo ntabwo ari abantu nk'abandi, ngo n'abajuife, ngo baba muri Afrika. Ngo none mbonye umunyamurenge kuva naba nari ntarabona umunyamurenge. None ndakubonye. Twari dufite kubonana iminota 30, tubonana iminsi 3, turasengana nawe. Arambwira kugira ngo menye kuri umunyamurenge niki. Arambwira ngo se none ko bambwiye ngo muri abajuife, none ukaba wirabura byagenze gute? Ndamubwira ngo turi abajuife, iwacu twebwe tugira kirazira. Ntituzaba turya ingurube, ntituzaba turya ibata, hari ibintu tutazaturya. Utu tubeba twose ntituzaturya. Ariko ubunyine musiga mwikubita mu ngurube n'amabata, ibintu byarakomeye. N'abasaza mwana umuntu warya ingurube w'umunyamurenge. Abakongomani turi kumwe mwihangane, c'est notre tribu. Mwihangane. Nimba ari kala, nimba ari rekra yacu, niko titwoga ingurube. Imugabo w'imfura y'umurenge yoga ingurube, yoga ibata, cyangwa akatujya dupusa. Cyangwa jya kabiri. Samani amen. Arambwira ngo se ico ndacumvise koko muri abajuife n'abari ibintu bataza barya, ndabyumvise kandi mubizi ico ijambo rya kabiri niki cyonyereka kuri umunyamurenge. Ndagira gute nimubwira basi murara wanje ndi yumva. Ndagira gute reka mwereke ko ndi umunyamurenge sasa. Sema amen. Mwuka w'Imana we, mwuka w'Imana. Samani haleluya. Samani haleluya haleluya. Samani haleluya haleluya. Samani haleluya.
dusenga muzewe turasenga we kwa nini jambo nipilo yeye asino niweza yeye ni baba wayatima tena ni mume musendereswe waratwikisha mbonye agahanga k'akanyabu mu museguzo uraramo harimo agahanga k'inyabu none reka ngahamagara ibyo bintu bibaho kankwereka ko ndi umunyamurenge Yego usenga bo humura ugumure tega amaboko mbabwira ngo mana y'umurenge mana yacu tukoze isoni bambwiye ngo no musi naje gupresent ubwoko bwacu bw'abanyamurenge none gawiyerekane akasaka inyabo kamakaza inzu yose hinda umushitsi inzira juguma pa kigisasu arambwira ngo nukuri ko Imana mbonye umunyamurenge ibi bintu ntabyo tugira ibintu gusa bigira abanyamurenge nta bandi bantu bazamagara igiheko kikaza abana abanyamurenge Imana tugire neza Imana yadukoresheje bikomeye n'ubihara dufite ibihamya n'ibimenyetso kandi turabizi neza ibintu Imana yakoze bavandi nitugarukira Uwiteka Imana yadukoresheje bikomeye izina ry'umunyamurenge ryageze kure ariko tusiga turicafuza nimweze nimwiyese mwitunganye tuzabona ubwami bw'Imana hano mwisi twafite igihe gito igihe kirekire tuzaba mu ijuru umuntu ari mu kuryama ntabzuke kanseri zaraje diabete zaraje hypertension zaraje nimwihane kuko ubwami bw'Imana buradutegereje ijambo ry'Imana tuganze dukomere ijambo ry'Imana Haleluya twongere ijambo ry'Imana mashi